Tek sakat deşikliği. Direkt bağırıp tezsiz bir olmuş olarak. Hazır bugün karakat kelim deyip kadalalaşıp konmasını bekleyelim. Bekleyelim olduk. Tuvalet kapıya şimdi. Konuşuyorlar. Kapot. Tamam şu video mu yok? Hiç kapat geçti şey sorunlar. Karakat kelimeye karakat. Bit hazır bugün kelim deyip. Yani çota bir karakat keldin var. Çota ve git dur. Mana karakat ya. Nah bizden YouTube house. Ana bizden kozinsa. Oy semen kaldım ben çok koşuyor. Çok kırmızın. Git işte maksimum. Benim kafam ha. Ya kill mal berkat itu dah kill. Kill sikte. Berminka. Tak bro sing amor benim. Bro tak. Najak kan tasa çık. Tasa bıraktı. Yakmayayım orada. Kırmayayım video türüm. Tak. Salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte bugün men Qıta 5'te video түсіретін боламын. Бүгін біз Qıta 5'te новый өзімізге Mercedes немесе BMW машинасын сатып алатын боламыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Так, мына машина сатып алсам екен, мынаны осы сатып алайықшы. Так, осы машина сатып алып жайды. Бүгіндікке осымен видео бітті. Сау болыңыздар достар. Так, достар. Yalnız kastım bolsun hem ideya otur karakatlığa yaprak istesem böyle bir şey. Tipa birdeki lahtırı bildi. Hazır. Oğlum prank için olamıyorum. Tuvaletçik'e ödü olayım. Yesin kutuda koyup çık kıramamızın. Yesin kutuda koyayım kıramayı çıkar. Tak menajeri. Tak dostlar ben nemeyi koydum. Tuvaletçik'e adım yanında yazdım. Nerede alalım yani. Қойди. Қазір пранк істейміз, типа бірдеңке бір лақтырып ше. Немен қайдады? Бені бүйтіп тұрып шешін өзі беретін қайда? Соны табу керек бізге. Dalga şamit. Tak dostlar. Git kaldı. Oh gitti. Dalgaşı gitti var. Bu ondan kondu yıktaydı ondan kondu. Tak şimdi kompüteri boş koyayım. Tak kompüteri boş gitme jet. Ne bileyim şu oğlum. Montaj mı ne? Korktum. Bari biz aşağıya. Типа наш адас классный.
Ne kovadır? Olmanı konuyu. Bu sefer ilgiye son kurtar koyun şu aşağımaytınday. Yeterlilerine var hep geliyor. Çık. Тупо детей никто что не строкатимый. Стоком такой. Мал генератор мекен. Мне генератор вот что-то. Ашамай. Как-то мутовсыз. Мутовсыз. Ха-ха-ха, енді украмать. Мен қазір историяда есту компьютер шықпасам ба типа қашан кірген ей қуасың ба не істеу үшін тупо екенсің ғой туалетке шығып баратырмын ғой мен кетті бар далаға шығайын үйден мен кетіп қарап план істеп мен саған неге айтайын ба бұл пранк дос ну Женя өткен творческийді мен сатып алдым сондықтан да творческийді мен сатып алдым сондықтан мен оны қоя аламын бірақ мен админмені қойып тастауым мүмкін адам өлтірген үшін Мені жүргей. Админ, пандемин, аңа бәрі. Так, мал сатпайым дейме? Ейсті құты залым, қой. Екінші бар ма неме? Тұтыши! Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сыр мен оған әрі жүрмін. Хотел плохо он орам. Там кышкыгына. Мама токтомой беришет, но я калашып калдым. Кем айт коли. Мал өзүм бери кайта. Маса кайдан чыксаңыз, кайдан турсаймын. Çıkalım, çaldım, atacağım aldım. İyi, liste üstün. İyi, liste üstüneyim. Liste kutası da aslan benim. Piyucu'nun liste kutası. Çık. Komutanın isim kutası aldım. Yatak altı. Tüm yolda bir yatırayım. Tek dostlar. Yakın getişe tanga deyip video türdü koymaya yıktayım. Teknik işte vardır. Yeter. Uyumayı bitirsem. Dur. Kaysana. Ne? Ne gerek sana geç orası. Ben akşam da aman akşam çok koyayım. Dur şu nasıl ki suç.
Пышақ соғып қойыңыз. Кеше планка істеген заттар ғой. Жетіспеш маған. Мына көзін сағалап қойып қояйық. Дәме кеше постымды өзіме қайтып қойып алайыншы. Өткен менде әлі уақыт бар. Әлі бір күндей бар ғой менде. Тупой оларға түспеш. Мал жителдерге түсіп қалды. Так, на всякий случай пистолетса қояйық. На всякий случай оқ отқамасын деп екі пистолетса қояйық. Енді бізде Майнкрафтта мод жоқ, сол үшін біз пистолетті осылай деп атаймыз. Скоро мод жоқ, сол пистолет болады в натуре. Так, пистолет салып қойдым. Тек тез қойсайшы, внимание жүре берейікші.